Karbi di masa rona hut apran kita matuma phan sorkar pen akirap ki piatangka ki pipe dera jok lang miliarat ka chesong. DYCIA Foundation New Delhi pen dilai state dispensary along oxygen concentrator hum phola pen PPE kit kirap ke pajirda. Dilai police arideng pen Kanwaldeep Singh Sidhu apran kita. Kardom pini Karbiano Life Prime Time Birta long pen nili sami Jorbon Kilingpi. Nonergy tha birtang ton pen. Kedam tang surhini raphoning kan Karbi pen di masaron mayhut lang miliara tum kithi duna tum aphan ke Karbi martyrs bu hokponun e pu kaning jelong lang miliara tum sodak pen Michael timung aphan pin rempon lo. Karbi pen di masaron hut apran kedam dang tum aphan sorkar pen ang kapele tangka KAC pen ki pike plarang thekekla. Athe church malong ki dora raphan bangso lak pho tangka pipon eta atangka ki ikthulo bonta lang miliara tuma bangke nonpu anta longpon pela kilongji kalisi kisung ki pho hema soratum kisung ki pho mekri meklang chot kalisi non sarkar pena kirap ki pia tangka ka chehang anta mekri meklang pensi chehang nang bomla Mithang ke long nang je tangka ka chehang anta dharna donang bom helangma lang miliara ratum kithi ke jang atum non anta kopia potsi lak pho tangka kilong le rekloma klar dak pen lam klar pc ke meji pusi saising rong pi cm aphan chuniri lapen lang miliara ra phanta pipon po pu cm che chak therapy joint secretary Michael timunga hin pen piun elo mate ki pj rona vepu ko puson si kaning chelong poploma lake karbiara ratum aning eng samse lapen nita ning eng samse pusi saising rong pi phirang keng no ninje Lasi laso kelong ledera bangke potong long dela bangale ning dublo pinila daga ko puthot lang tum che sonang pau bangke la ke therak me alam lo ape nilita la rong solong sining duk chepak lang lo lasi nale tum ko pima kipu la solam bang klar dak de rara tum aning samse dak specially lang milia sor rong kret proxy narkep arong sor tum aning samse la sila so puthak siam kya hai phan nili chuniri bang lailo na tum pen ing sam jin pen aning pang sam jin pen to tangka deposit long le ma po bang la so bang klar dak alam pen lam voi ki pi ba te lam klar ki pi si me pen akai Michael Timung secretary joint secretary alangli in charge lo la sila so puthak deposit charge mo sor long lok pen cm che chak det api tame alangli bang piun ilo mate ki pi arona ve pugu pusan si pulong pomba la sobang karbiara ratum ning sabse Sarkar pen ang kapele kutik kep atangka kumama phansi ki piloma ko andolang ma klardak pen kapachini ja phan chuning report Jasamet pini lang milia hawara long dharna ki dunang koklake ningkan surihini rap ho ningkan karbi pen dima sangbong ronmai ke dohut kithi ke janga tuma phan lak ho tangka ke panong pi kelong lerega joksi dharnai ni ponang koklo pusi hukum sing teron pen na pachini dun Assam State pen, Assam State Government pen, laki thi ke jang dun tuma phan, martyrs atuma phan, kerap nang kapale, labang so tangka piniarni an sutame lang milia sort tuma phan kerap ki pipon pedar puthaksi, pini labang so adharna pen ajok, rata thengno mate pherangke tuma thengno, parno ponang koklo. Kedam tang 2018-19 halabang so financial year long, kithi atuma phan, ladak kutik kep atangka nangka paledo labang so kutik kep angbong pen lang mili arat atuma phan piniarni antame kerap pipon pelang pudame lapuson se charchim along kachopodon tuma phan bangke piponet lo lake news long bethe taklang lo lapen rat atum stame chini dun lo bonta lang mili asor tuma phan ke piniarni stame kerap pipon pelang Kutik ke batangka long lang miliara ratum non anta lak pho tangka kilong dun dedet lake KAC joint secretary Michael Timung hen pen kaning chepon karbi pen dimasa ron mai ke dohut lang miliara kithi ke janga tuma phan ke martyrs bu hokponun ipusi kaning chepon ajok lang miliara pen sodak pen pin rempon lo puta hukum sing teron pen arbokwan News report Roshan Hanse Karbi Anglong Live
non det pia dang long COVID-19 ke so vur kang dang par pi ka jok oxygen pen dang lok personal protective equipment hai huita pinang ang ke sung nang du kok lo bangso jok kidam tang jakong ni phai easier ni delay state dispensary long turn your concern into action thi hek pen TYCIA tum pen oxygen concentrator pen PPE kit pajir dam lo Delay State Dispensary along turn your concern into action T Hekpen TYCIA New Delhi tumpen kapatir pipon along gas a bokachana rupia tumpen chirap chito ponsi oxygen concentrator hum phola pen PPE kit pak pho an pipa jirdamlo bangso huchrivam Pratap Singh pen phirangke thengno kapachini ponatenke ke chengsia phong Madhya Pradesh state palong niadim lapen UP along palong pliadim along lapen long kripli oxygen concentrator thondam long lo puthot Assam along ria bangke Karbi Anglong Delay Dispensary along oversight nangki picheng lo हाँ, तो मेरा नाम शिवम प्रताप सिंह है। मैं दिल्ली से आया हूँ। टर्न योर कंसर्न इनटू एक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, टाइसिया इसको शॉर्ट में कहते हैं। और हमने एक नेटवर्क शुरू किया है, कस्बाई नेटवर्क, जिसके अंदर हम जगह जगह की संस्थाओं को 14 से 16 राज्यों की संस्थाओं को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो कोरोना के इमरजेंसी में काम आ सकें। ये कॉन्सेंट्रेटर जो हैं टाइसिया ने हमारे साथ पहले मध्य प्रदेश भेजे, जहाँ पर हम खांडवा में एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्ट संस्था, वहाँ पर हमने दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कॉन्सेंट्रेटर मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा एक जगह है, वहाँ पर जाके किसान संघर्ष समिति को दिए हैं। इसके बाद हमने ये कॉन्सेंट्रेटर अभी उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल पहुँचाए हैं, फैजाबाद, मुरादाबाद, जौनपुर, हरदोई, बहुत जगह हैं जहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटर अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्हें दिए हैं, जिससे कि ये पुथोट बरपेटा डिस्ट्रिक्ट अलॉन्सी अवेयरनेस प्रोग्राम देंगदाम थुपो labangso TYCIA asong pen ke mang pon lake ki ong dong atum apran ke raila pen kachirok tok pen ke pado pen corona vur pen ke joklong cha phansi mang pon हमारी ट्रेन थी, यहाँ पे हम सामान लेके कल सुबह आए थे और हम कल वहाँ पे कॉर्बी कम्युनिटी से मिले थे। हमने वहाँ पे लोगों से बात की थी, उन्हें सेम चीज़ के बारे में समझाया था कि वैक्सीनेशन करवाना कितना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और अभी जो हमने बताया अफवाहों के बारे में भी कि कितनी सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं यहाँ पे, तो हमने इन चीज़ों के बारे में भी बात किया। फिर हमने खुद में बात की कि क्या क्या चीज़ हो सकता है, वैक्सीनेशन किस तरीके से यहाँ पे चालू कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं सोल्यूशन ला सकते हैं इस चीज़ के लिए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो मतलब बेसिकली नीड असेसमेंट करना है कि किस तरीके से उनकी नीड्स के बारे में, इश्यूज़ के बारे में हम जान पाए ताकि हम आगे बढ़ सके इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ अभी आज और कल हम यहाँ पे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी से बात करेंगे, लोगों से आके बात करेंगे। अभी हम डॉक्टर्स से भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस किस चीज़ में हम सहायता कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का इशू हो रहा है, क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम किस तरीके से फिर हेल्प कर सकते हैं, हम अपने बारे में सोचेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन किस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी हम काम करेंगे। हम फिर हम लोग को जाना है यहाँ से बारपेटा, वहाँ पे हम लोग ये सेम चीज़ करेंगे, बट वहाँ पे कंसंट्रेटर्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। वहाँ पे हम लोग यही सेम चीज़ का वहाँ पे जाके करेंगे। Bangso Saikireng Hud Dilai Police Station OC HDP PHC Dr. Borniel L. Warte Borjan Rat Saiklem Bang Joy Hining Leng Kes A Bokajanaro Pichun Bang Nobin Rongpi Dilai Kes A Tum Chetongdu Hala Pulang Buko Havaralong Kido Amreng Inti Sarpoteron Lapen Jamirinti Rong Thomara Rapan Kadokawe Don Troxy Cap Racia Tumapan Sanglin Cap Dali Kechoa Inti Sini Lapen Stay Free Kiron Siding Pondo Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Rakia Hormo Biha ke Klemalong Thedung Kacharab Duna Bangpu Kanwal Dip Singh Sidhuapan Kedam Tangwo signify Hiniarni Dilai Police Atum Abo Kedam Tangwo signify Hiniarni Dilai Police Station Angkang Daldali Forest Reserve ke Parlo Mile Truck along Rakia Hormo Mate Drugs Mafia Kanwal Dip Singh Sidhu Police Arideng Aprantam Nang Koklo Birta ke long na tengke wo signify hiniarni ihuma bike pen Kanwal Dip Singh Sidhu alangli dilayana thupen Dimapur ke Kajaphan kabor yahud dilai police atum nebdun cheklo laso phi dilai police atum ihum AS01 EJ
6983 Bolero gari pen Sidhu aphan thapon thotsi diphuanat pen Guwahati an ke pon bomahut Inut sub inspector ari dengalong ke do pistol thipon joksi Sidhu ke kajya phan bor ilo Setame police atum sai jok je hele pen Abdunang koklo Laso hut si Sidhu aphan heliamu ke rojok dilai se kelanga heman tong se kot pen pon bonta apran tam nang jui Jongpon me apran ke dam nang jui Kanwal Dip Singh Sidhu alang likitam tanga porahut railway police along si choklem tundu setame drugs sabi halong kachirap dun lapen aron repen risim kachibia puthak alang liphan railway police pen inthan petlo halapu ajidda sa phan kinep kang hualong ta alang li kachirap dun du puta alam clan news report Karbiang Long live Non malong West Karbiang Long district along ta COVID-19 na keso kang dang pen ke khang dun je phanpura along red test ke anasai ding pon bom lang bang so hud West Karbiang Long angkang bang pharu ke thomra trokebra pli COVID-19 red test ke andunang bong pen bang nerkep COVID-19 positive long pon COVID-19 na keso pen kachere thekja phanpura non malom hamren rong supia long ta RC krung asai ding pon Hamren Police Station SI Anthony Rong Pipen Hamren angkang arat hempen hong nang kebar kedam ke bang ahut angho dip kachidiba pe mate marks kachikup ke tumaphan adai ke anasai dengpo bangso adai ke endun kadu kawe sikasuri kretrok longpon la penja khong ni phai hiniar ni sivetang bom sikasuri photangka aphai longpon lo lasi madu setame marks kachikup kawe anparta curfew ke horapor kapate pek do anaphan kachari pon vekja phan pachini si SI Rong pia sang ho pen ningje pon Ahi na yin kan azon complaint topik lo pate niti tum strami thilong pilo ini da tum niti tum han sarkar atum aron nangi piaten pen ada baje pho pen ani asam baje pho an mang geli tum han ke curfew na ke pitiason se thelo la pen eli tum han ko ne akera pasan se thedun lo te wo fis tam me niti da tum mate ra da tum ang ho dip mate maxiko ke se ke on la se eli tum police hin pen strami niti tum lam strami thano lo pada asake the mare loudspeaker pe samini ditum along da men si pachini lo je ditum ingho de mare marks ditum check back nang ditum te mone tum aron pato te si la si no no ni ditum finding khano la pen la so check lo samini ditum penangan find ditum khan ke ditum patumi dat ko an public tum fine ke pi hala pucho kamar anparta hawararat COVID-19 na keso arni wangkang dam bomajok asai jok je Hamren sub divisional civil hospital along vaccine kachipi dunji aphan armu kaching prom thek dam lo COVID-19 na keso kang dang ka phere me pen ongdung arat kama thakrang ajok arting arong pen chekoi not ningkreng arong amekar hojan singh teron COVID-19 na keso ke long pen kithia putak HSDCH superintendent jekulin teron pipen lam thejai pon lasi api ladak Hamren hospital long kewan nilitum covid test korilo amalang li positive la pen ako alang li kisubat pika hudan si kewan tadak amasi ningduk memelo alang li phange nilitum difu medical college refer iklo sita kopai kelang nuajok ako la pen data kali apor pen kewang we pot pusi nilipuigji athialang li kewang mane hala un ilu ba kisu tan pik hudan si kewang ajoini si alang di puan pali uneda si to bare beng si alang alang di cheboy nang joilo la solam ponilita ningduk ik piklo la sinili rata tomphan isi kenang sot ba kachuningri isi kepadui po bangke la pulo la ana porani la dang nilitum West Karbiang Long la pen la dak Hamren hospital long ta vaccine ki pi asai deng lo sita ning oi meme ilitum la dak local amuni datum ba West Karbiang Long la dak genuine la dak ke dobarim la dak asora to mabang vaccine ke ana bangke la soing prim ke ana bangke RD pipedet Lasondak Taxi Hamren along Joint Director Dr. Nukul Shyampen West Karbiang Long angkang COVID-19 na keso pen kachepejok japhan arniwang red test ke endula phai kapachinia teng pulote red test ke en bang pharu ke thomra pharu trokra pliang bongpen bang ner ke patum COVID-19 positive longpon Laso along bang trok aphan home isolation pe dupon lapen bang hinia phan tumpreng COVID care center along ponsi selang pon bomlo pusi ningje pon Posim Karbiang Long jila
যোৱাকালি 1/7/2021 চনত আমাৰ টোটেল ৰেট টেষ্ট হৈছিলে 260 তাৰে পজিটিভ আছিল 5 নাম্বাৰছ আৰু এই 5টা কেছ নংকামকম ব্লকৰ পৰা এটা আৰু বৈঠলাংশু ব্লকৰ পৰা 4টা জিৰিকিন্দিং আৰু উম্পেনাই যোৱাকালি 0 আছিল আৰু টোটেল আমাৰ এই 5টা ধৰি যোৱাকালিলৈকে আমাৰ 888 পজিটিভ কেছ Hamren Pendianeling hi Karbi Anglong Live. Karbi Security Service Private Limited ahin pen jakhong ni phai hiniar ni methang asa hemalong Karbi ari soi janga tuma phan security bodyguard driver la pen housekeeping asa phan seke ki pila pen bangphu bangphi kangwa asai dengpon bomlo Karbi Anglong risoi jang methang along ri methang adim sai ka choklem jia phan avar sai ka vi pojok Karbi Anglong pen angtan kaprek heloving adim ka chongta tamatum do ulo Bonta kahilo ka chongda dampen isi ka matha dun mate ka phere me mela pen akisung se tame chitong nang kok titia phaita do pikhang janglo lahai kisung pen ka chapa jokjia phanpura Karbi Security Service Private Limited Ingpupon Bangso KSSPL Managing Director Bimal Kiling General Manager Sanju Teron Supervisor Richard Teron Dhansing Terang atum pen chipatir piponsi Karbi Anglong angkang piari soijang boring avar sai ka ve tumaphan Karbi Security Services Private Limited Ingpupon lo Lason sikilam tang chakhong ni phai hiniar ni pen ni pli aparman methang asa hemalong bang pharoi sira phokep so sia tuma phan CKP bomsi apuna chak ke chokle ma bang pu bang pia tuma phan kangwai se tami padupon ni itum da Karbi Anglong somatum Bangalore long Kerala long tunda dam packaging thang do ulo asuna kisung stonono chetong nang jokke lalo itum da ke claim so sawi lasi nili tumahin pe matha pensi la so bang itum license wan lo asunon da Karbi Anglong ko anma itum security guard pukali dar iltum bodyguard penceng lok housekeeping penceng lok la pente driver penceng lok ason sini tum kimang son anabang kenong itum anabang ke itum bo ipon di busi mathalo mata ilitum la Karbi Anglong do ari soijang atum phala an sini tum towar ke japon thagi mate non son thai tum anong itum la security hen mane kedang so dim ang bipon thagi phansi kado kawe Karbi Anglong rat phan an kami tum hin phan ni tum long chilam po busi tum ningi thepon no Bangso seke ki pitang la pen kangbai tanga bang khu bang phia tuma phan se tame methang adimalong ka chongda ravar sai mate masabet se tame kireng avar sai phanpura KACCM tuliram rohang anparta ke thegi dinga tum se tame nangchirap nang chitu tu nang chi pusi chuding ripadupon nasi nitum CM sar alang phadamani tum damlo tunungri lo alang tum hanan chi chaklo medical college on tame alang tum hanan chi chaklo housekeeping security tame alang lesang thonoi pulo asin tum les pidam po la pen les ateng ba lang litum phan na kerap dun ji phan si itum junung ri pon News Report Karbi Anglong Live Tangte pini prime time abirta ke la pon sikang tonik lo